Otawendi wa aciari aria angi muoroto wa aciari aya magitwara ciana ciao cukuru urare wa kumahe kanya gukinyukithia ikinya ringi thabari-ini yao ya muturire. Indi wendi wao uragaruranio na gutuika ituria, kieha na maithori thutha wa mutino uria urahanikire thukuru-ini uyu wa muthingi wa Kakamega muthenya wa Jumatatu. That nurse gave me the surprise of my life. She told me what I didn't want to hear. Aliniambia hao wenye wamelala hapa ni wenye wamekufa. At that time they were about 9 or something. My minds were not. I saw my daughter there sleeping there, lifeless. Catherine na Lori arari kirathi gia gatano ni umwe wa arutwo 18 aria thabari yao ya muturire irekirirwo gaturumo ni Muhatikano na murangano wa arutwo. Igikuo giake kiria giukite mweri umwe tu thutha wake kwiyandikithia thukuru-ini uyu gicenjetie mbica ya muciĩ wa mwena wa Highlands Lurambi uria riu uhubitwo ni ituria, kieha na maithori matangigirika. Keta alikuwa mtoto very active, alikuwa mtoto mchangamfu. Hata nashangaa brother yake anashangaa Keta ameenda wapi. Nimejiuliza maswali mengi sana. Ungang'ane na mtoto akiwa mdogo, upande naye milima na mabonde kupigania maisha ya mtoto wako, alafu wakati ambao unatarajia kuanza kuona mabadiliko ya mtoto, kifo ya ghafla inatokea, tunamchukua. Ota mutugo mutwarithia wa nduthi urio mugiraga thukuru-ini mathaini ma kuinuka arekinyire thukuru-ini uyu, no maundu maria arakorire magithie na mbere maratumura riboti ya family ya Catherine itereregereire kuigua. Ilifika 5 jioni, nikashangaa mbona mtoto amechelewa. Nikapigia mwenye huwa anambeba wa pikipiki, nikampigia simu, nikamuuliza Ken, mbona mmechelewa sana? Akaniambia mimi niko shuleni, lakini kuna mkasa imetokea hapa shuleni na ninatafuta Kate, bado sijamuona. Kilomita ni kuuma muciĩ wa Catherine turacemania na family ya Nilan Kiberenge uria urari murutwo wa kirathi gia kana thukuru-ini wa muthingi wa Kakamega. Maundu tigurani muciĩ-ini kwa Nilan kuona ituria, kieha norio rirathamaka. Family yake iri meharĩrĩinĩ ma mathiko ma mwana wao kuringana na dini ya Gĩithĩramu. Mtoto mwana alikuwa akiona kitu kibaya, niambia mama hii ni mbaya, nijipe moyo tu. Ciuria iri meciria-inĩ ma aciari aria ciana cio irahutirio ni mutino uyu ikirite anjiria mamukirite kwa ihinda riri, no na magicakayaga aciari aya no metereire gucokerio kiuria kia hihi niki kirahanikire. Hatujapata any official communication kutoka kwa shule. Tumekuwa mochari, tukaona senior teacher ndo amekuja akachukua majina za watoto na wazazi na namba za simu na wakaondoka. Hata serikali ije na style gani, hawatawahi replace nafasi ya watoto. Uthuthuria wa mutino ucio uria uracungiririe ikuũ cia arutwo 18 no urathi na mbere guku thirikari ikianirira kuhingwo kwa thukuru wa muthingi wa Kakamega kwa ihinda ria kiumia kimwe niguo gutemera njira mihang'o ya uthuthuria. Wa Inooro TV.